ndakubaza wa munyarwanda we, ndakubaza wa munyarwanda uwagukuruye amagezi mu mutwe yarinde rwose, yarinde niwe nawe wibaza. Kubera reka nkubwire, wari kwifuza, wari kwibaza icyakumariye abantu mu Rwanda, ukibaza se mana jewe umuntu mukuru uwo bakoresha kugira ngo bagukoreshe ugende kwica abandi bantu. Ubu rero wa musaza wereka nkubwire wa kagabo, uwo Bobi Wine urimo kuvuga we agize n'amahirwe akanavugiriza n'induru ku gihugu cyabo, ariko wowe ntibyashoboka no kugira ngo habe nako wajwijwirira mu gihugu cyawe. Ayo ni amahoro ushaka? Yemwe wareka kwifuza umuntu wagukuruyeho amahoro ukaza ukavuga kuri Bobi Wine? Mana reka mbabyire, uyu mugabo ni umutujyu. Nta bantu bajya bazana bakagira ngo yemwe bakangirisa n'amazina y'abanyarwanda. Umunyarwanda ni umuntu mubi, kandi kera na kera abantu twabaga tuvanze, twese turi abantu. Uha muntu uri umuntu mubi kubera iki mvuga? Uwo mujinya wari uri kuvugisha kuri Bobi Wine, Mana sereka nkubaze yagukoze iki? Niwe yagukuye mu Rwanda? Niwe yakwiciye so na nyoko n'abavandimwe bawe bose? Ariko wa muntu we nta bwenge ugira, nta bwenge ugira. Ariko abanyarwanda aho tugeze, aho tugeze barimo baradukubitaho amabyi, abantu bazaturebe nk'abantu babi cyane muri iyi nsi. Ariko bino bintu mwese muracecetse, ariko muceceka bizafata abana banyu, bizagendera ku murongo kugera aho bizagera. Ubu abantu babahinduye ibikoresho, barakufata nk'uwo mugabo banamufata akazajya bakamushiramo intuza ngo ugende uze kwica abantu. Kubera iki? Kubera uwo mujinya yari arimo kuvugisha kuri Bobi Wine. Bobi Wine ari mu gihugu cy'Abagande, cy'Abanyayuganda, ari kuvugira kuri iki ku gihugu cyabo ngo ubundi bagire amahirwe bazabona amahoro, kubera ukuntu bashatse. Wewe wabibona nk'abagize abafite amahoro, ariko bo bakabona nk'abantu batagira amahoro. Bazana umunyarwanda hano nk'ako kapfa amatwi, bakakazana bakakashiramo n'amafaranga, yewe tugiye kwica Abagande, Abanyayuganda. Ako kantu ku buryo kavugisha umujinya kahita kabikora. Ariko ndababwira mw'abantu, ibi bintu birimo kugenda imbere n'imbere. Aha, abanyarwanda nta bwenge mugira. Umuntu arava aho ngaho, umuntu arava aho ngaho akakubwira ngo yewe Abagande ni Abagande ni abantu babi. Ariko reka mbabwire, muri iyi nsi nta muntu mwiza ku buryo budashobotse, nta muntu mubi ku buryo budashobotse. Ariko umuntu w'Umugande hano ni umuntu mwiza. Ukuri uvugisha ukuri, Umugande ni umuntu mwiza. Genda uterereze iwanyu. N'u Rwanda naho hari abantu bari nabi. Genda mu Rwanda uze kuvugira mu Rwanda ayo makuru yawe. Ujye kubashiraho uwo mujinya. Wafashe uwo mujinya ukagenda ukawushyira ku Banyarwanda. Bobi Wine ntacyo agutwariye, ntacyo akuririye, kandi niwe yanakubabarira akanagukura mu ntuza muri ibyo bibazo ufite nawe umunyarwanda. Yewe wakagabo wereka nkubwire, va kuri Bobi Wine, va kuri Bobi Wine. Afurika yose, Afurika yose ukuntu uyibona, yahita tubabarira ko ari Imana yamushizemo imbabazi, yahita tubabarira. Uri umunyarwanda, uri hano, uri mu Bugande,
wavuye mu Rwanda, amakuru y'u Rwanda urayazi, ni uguceceka, ariko abantu baceceka nta mahoro, baceceka. Nta muntu wakwirukana iwawe akagukura mu nzu yawe ukavuga ko ari umuntu mwiza. Nta bwiza buba buri aho ngaho. Hano hari abantu b'Abanyarwanda urahita ukamubwira yewe kanaka uri umunyarwanda, arahita yihakana. Abanyarwanda se mwabaye iki? Abantu ku buryo batangiye no kwiyanga ngo ntabwo ari umunyarwanda. Murabizi ko bihari, birahari, ariko uwakugejeje aho ngaho ninde? Wasubiye mu Rwanda wa muntu wowe umujinya mubi, ugasubira mu Rwanda ukanatereza u Rwanda rwawe, ukigumira mu rugo, ukigumira iwawe mu Rwanda. Nimba Bobi Wine ari umuntu mubi, ariko we ni umuntu mubi wamushanze iwabo. Bobi Wine wamusanze mu Bugande, kandi n'ibyo ari kuvuga ari kubivugira mu Bugande. Uwo w'umunyarwanda umusubiramo n'umujinya, n'umutima mubi wumva ushaka kumwica, kumukuramo n'amaso. Ubwo se agukoze iki? Ntawe ni wibaza. Avugira mu gihugu cyabo, ari mu gihugu cyabo, arimo aragerageza kugira ngo azakora neza igihugu cyabo. Ngo ibyawe byarakunaniye, uri ku mahanga, uri ku mahanga rwose. Hari abantu bashobora gukoreshwa bakabazana ngo yewe genda muze kwica abantu. Mana, muri abantu babiwe, ariko Mana sinzi cyakoze umunyarwanda mwiza ku maso, ariko Imana ikamuha umutima mubi. Ariko wakagabo we uri innyo, hari innyo, ariko wowe uri inyama nnyo. Hari innyo, umuntu yavuga ngo uri innyo, ariko wowe uri inyama nnyo, ukubitwamo kabiri. Nukuri uri inyama nnyo, kubera nta bwenge ugira, n'umutwe ntacyo yagwakubwira, n'amaso yawe ntabwo arora imbere. Uri inyama nnyo rwose. Imana izababarira Abanyarwanda, ibaha ubwenge, muzagende mubabarire n'abandi. Yemwe hagira umuntu wavuga mu Rwanda ngo Mana iki kirarenze, injara iri kwica abantu, abantu ni abakene, indwara zibari nabi, ubu ntaho wavuga. Ubu tuvuge ngo mu Rwanda, ariko Mana we wakagoryi we, uri inyama nnyo rwose. Uzajya wibwira ngo ntawe ubyumve kuri inyama nnyo.